Textual sibanda uyangizwa kumbe hatshi kanye ngazani hayi kangizwa kangako uthi ke ngiye kubaba ugagisa uBongani Mkwananzi. uBongani Mkwananzi isikhulumeli senhlanganiso ye-Zimbabweans Zimbabwe Community in South Africa. So ubunhlanganiso na leyo uyake buye nje khonapha sixoxe sikhulume sibili ngendaba ezihlupha abantu kwele Zimbabwe. Baba Mkwananzi sikwamukela kuhlelo. Siyathaba baba Dube. Salibonani balaleli. Yes, thothi nxa uvula ivolume uyivale khonapho ngoba iyasenzela ukuthi kube ngazani asisezwa kuhle. So nxa ulama earphone ikho right. Sabe sikuzwa right. So anything oyivulileyo make sure ukuthi ivolume yakho i-off khona ngapho ukuze sikuzwe right. So ke akusitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani Mkwananzi khona ngapho. Njengoba ke kulolu hlelo oleviki elidlulileyo sake saxoxa ngakho nje abantu bebekhala kakhulu bebuza ngokuthi kanti bangaphindela kanjani ekhaya. Kukhanya i-embassy isisebenze nama-bus operators ambalwa balungiselela ukuthi labo abayenelisayo into okuthiwa yi-self-repatriation ukuthi umuntu angazikhiphela imali zakhe azigibelele ibhasi azigadela ekhaya ngumuntu osengenelisa ngohlelo osoluhlanganiswe yi-embassy nama-bus operators engiwaziyo mane from amaphepha esiwaqhutshezwe nathi yi-consulate namaphepha leyo information ikhona nakuma-website nakuma-information portal awe-consulate. Ngiphume kancane. So ke baba Gagisa nxa usukhangele sibili ubona ngani kulabantu abangaki njalo kuyini okwenza ukuthi bathi sebefuna ukubuyela ekhaya? Look, from information esizwayo kuthiwa bayadlula abantu ababhalisayo ku-embassy for both repatriation nezicelo zokudla bebedlula 3,000. Kodwa uma kulinganiswa ngathi ba more than 800 abantu ababe specifically bekhala ngokuthi bafuna ukubuyela ekhaya, but angeke ngisho ngiconfirm ama-figures e-embassy truly, ngisho nje nge-statement abake bazikhipha bona be-embassy. Kusho ukuthi bambalwa mpela abantu ade befuna ukubuyela ekhaya, so yingakho kusho ukuthi behlanganisela uhlelo. Kodwa ngibona kuyacaca ukuthi i-self-repatriation ibe i-option easier for i-embassy to say, instead of ukuthi balindise abantu bathi wena hayi mawuzenelisela ukubuyela ekhaya sizohlela namabhasi ne-DECO, i-Department of International Relations ye-South Africa, kuhlelwe ukuthi umuntu angabuyela kanjani ekhaya. Kodwa okungani kuyahlupha abantu nxa sikhuluma labo lapha bathi imali bayakhala sibili. Uhamba njani khona? Ayabiza amabhasi lawa, nami mangiwakhangele ngwabona ukuthi ayabiza. Kahle ngeke ngithi ngikukhangelele one by one lapho ukuthi imali zithini. Ibhasi lapha kuthiwa i-Igliner ithi yona ithi manana ngiyehla lapha. Ngumzansi engiwubhekileyo manje. Umzansi mangikhangele wona i-bus fare will be 520 rand excluding luggage. Mangibheke elandelayo lapha i-Igliner le-Intercity zona yona ithi yona 600 rand per person. I-luggage nayo will be excluded and charged separately. Then mangikhangele lapha elandelayo leyi hayi sengicishe ngaphinde yodwa kanye kwenye i-Northwell DNC bathi bona nabo eyabithi 550 rand per person. So adlalela lapho nje phezu kwe-550 nje wonke lamabhasi mawuthi akakhangela. Kusho ukuthi engiyibona iphezulu inani 600. Kodwa uma ungakukhangelisisa mase sibuyela vele kuyacaca ukuthi these are more like premium rates ezijwayele ukuchargewa ngabo December lapha abantu abaningi bephindela ekhaya. Inkulu le mali yebo, kodwa yiyo imali esesiyake siyibhadale ma kuyikuthi kungama holidays.
Angisho ukuthi kuhle lokho abantu bangangitholi kahle kodwa ngiyasho ukuthi isilinganiso semali leyo sesake sayibona phambilini. Yeah, hold on bamba khona possibility siye kubaba kade bambile lapha ubaba uTextuous Banda sibone ukuthi kumbe singamngenisa khona lapha sixoxe laye. Baba Textuous Banda uyasizwa lapho khona ngapho baba. Ngalo baba Sibanda uyasizwa? Kungazani ke uqhumekile uthi siye kumama uChengetai Guta singakazithunga ungaphi uChengetai lapha khona khonapho. Chengetai Guta nxa ungizwa sikungenisa kuhlelo khona manje.